Solomon Higher Secondary School Bazar Veng Lunglei chuan kumsang hi somni panga achanga sanghi somni paruk session atan class 10, 11, 12 arts le science admission ahong le ta science stream hi kumin achangin honthar ani a 50% chin mutan direct alu thei ani anga 50% hwailam tan interview nei tur ani ang Tier 2 experience nei chatak takte enkol na hnuaya hian ifate run admit vero le contact number kan tarlan na hian biakpo theireng ani India le Pakistan in beina kalmek chuan zualama panjela Nizan Khan Pakistan in be pui thakin India chuan natakin achang leta an chet lak dan enin rampani te in kar boy na hian zualama panjel ri don ni in alangani Nizan Darial le achan ve borvel Khan Pakistan chuan drone le missile tam takin India hi aron beya heng drone le missile zong deu tho hi ka thang ni ma se thren khatero India ram chunga aron lut thung Pakistan sipai te hian ramri dep khuate chu lai puya an ka na sata wangin civil mi te chen na hmun enge moza ta chia nu nau poi soilo mi som parukin nun na chanin anjinga pathum hi meichia ani nge Pakistan in India ram hmun rang aron beya wang hian nizan zan lai pel Khan Indian Navy da chon Pakistan longchol hmun Karachi le ormara bein thilpuak ring tak hriatania ama ero chu India sarkarin asipaite chetlamek le anral beidan rang te anin beilai la a lai fati chu akhapa wangin Karachi le ormara longjol mundin mundik tak hi hriatala harsari ani Indian Navy te hi India le Pakistan in karbo ruak asan chota nu atang khan raldo thei mai tura in ringin Arabian Sea an omtoa India chuan vor aircraft carrier INS Vikrant chu athuam fam kimnen chhop chu ani bok Pakistan in Operation Sindur thungrul nana India laka be puya thak ta ka chuan India hian kiltin atangin achang leta achan le na pakhada tan Indian Ocean thanglama India longlian role Indian Navy te chuan Pakistan simlam longchol mun te hi an be veta ani Indian Navy te hian INS Vikrant atangin MiG-29 mangin Karachi le ormara a Pakistan long sipai mun pui te hi an beya thilpuak ring tak hriat tur omin zan khuwa in a eng zuai mayani Karachi longchol mun hi Pakistan longchol mun lian ber an ram hnuk pui ani a an ram chak khai tui al theile ni tin mamo chi rang za somruk zet chu helong chol mun kal tlang hian lak lu ni thrianin an long sipai mun pui ani bokani tuntrum hi kumsang khazakwa somsari pakhat nulama India in Karachi port abele masak berni in India le Pakistan indo masak kumsang khazakwa somsari pakhat December ni li khan India chuan Operation Trident ti mingbuin Karachi longchol mun hi alo be chiam to a alongchol munzau tak ti chi in Pakistan mi pui eile bar na satakin angonga siampo an siam thatheilok lo nge ani tuntruma India in abe non le ta ka wang hian Pakistan long sipai mun poimo tam tak achiat ba ka anram eile barin na satakin atuar le ngei donin alanga India in athunu nemo manmu mal theilowa a omemo ani chuan Pakistan mi pui tam takin traman tor thei ba ka an tui pui sipai Pakistan Navy ten an in do long le an mun poimo tam tak an chan thei don ani India aircraft carrier chuan vor INS Vikrant hi kumsang khajako som kwa pakwa dai to atanga buai pui tran to kumsang ni som ni pani September ni nia man tran kha ani a adung lam hi metar jani somruk pani zeta sei ni in do thlona som thum paruk la ya phur theya India in do thlona thami Rafale MiG-29 le Tejas rual aphurba ka ral thuam changkang le hlo om tak ne na thuam ani pokani Pakistan hian India laka beipui achuata ka wangin ninga ni ringot khan India hi ballistic missile som paruk le drone somruk chuangin akapa nizan Darial le achan vevel phei kha chuan drone le missile hi asurani berani ninga ni chuna Pakistan in India beinana ahman drone som pangajinga som pathum chu India Air Defense System Russia siam S-400 chuan kapthla abak bani te ero in India ram aron lut drone le lai pui manga Pakistan in line of control ngaya nu nau te chen na abe na sadawang hian abul nai ramri nai khuwa cheng te chu mun him lama suan chu ani Pakistan in heti aron pe tak chiam bawang hian
India chuan sepui ru ator mai du big lovin a beilet veta a Pakistan air defense system le radar hmun puite a chu chia an sumdo na khopui Lahore le Rawalpindi a China siam air defense system an hun te chu India hian aka chiat sak vek nge ani India Defense Ministry puan danin India chuan ninga ni tu khan Lahore khopuya Pakistan air defense system chu man thei to ngai lo turin a phindar sak veka an sumdo na khopui lian mi hring mak da duai som pali chuang chen na khopui hian India missile drone laka invent na tur anei to lovani India in Lahore khopuya Pakistan air defense system ati chiathi China siam HQ-9P le HQ-16P ni in Russia air defense system S-300 nena in tuka ngaya ni a Pakistan air defense system in thua thip pathum zinga anrin roll berti chiat ani ta ka chuan rampo na tanga missile drone be na lakata humhim tu ber a chiat to mi owangin an khopui chuan vor Lahore khopuya chengte an thabar le ani Pakistan in India in do thlona panga kapthla anga in soya a finfian ero anei thei chuang lo lain India chuan Pakistan jet fighter pathum kapthla to in pilot pani an manto India sipai te hian Rajasthan chung om Jaisalmer chung zona Pakistan in do thlona JF-17 le JF-10C te kapthla in pilot pakhat chu thlona atang hian parachute mangin azuang thlamana ama ero chu vandoi thak takin India ram china pilot hitrumin India sipai ten rang takin anfaman zuita ani India in aka thak jet fighter pakhat pilot zokero tun thleng hian a chin riat alani ri lo India sipai ten anka thak tak JF-17 hi China siam single engine 4th generation jet fighter ani a Pakistan hian chuangin leklam viau ma se India sipai te ma ero reyading thei talovani Nimin tlai thimthima Pakistan in drone le missile manga India aron be chiam rual chi hian US siam in do thlona F-16 mangin Pakistan hian India hi aron be ve chat thova F-16 pakhat chu Jammu and Kashmir a khopakhat aknur khodai fema ka thakani a thlona khalai atlang ma hian a pilot hi in per chuang man ma se India ram chunga a truma wangin man ani vele ta ani Pakistan in US atanga alei F-16 in do thlona hi Pakistan opchin Punjab province an sipai munpui Sargotha airbase atanga India beitura ron thlok chuakani a thlona atanga missile India ram hun rang aka mek lain India air defense system sem chuan aloka thlata ani F-16 te hi Pakistan in kumsang kha zakwa somriat bor chowa US ne na tanga alei ni in ati changtlun chunjoma India nena anin beina ranga an mathe berni in kumsang ni som pakwa balokota anin be trumpo khan India in do thlona ten an ngam lo deu ni asoyani Pakistan hian nizan khan Jammu and Kashmir Punjab le Rajasthan sipai mun poimo rang som panga abik takin thlona trummun te chu drone le missile voi engemo zat akapa ama ero chu India air defense system S-400 le Akash 10 vansanga an omlain an loka phlaman deuh veka chu wangin poilian tak athlen talo lomani Pakistan in aron be chiam awang hian ramri nai khuwa te chu ti thim vek ni in ral kheldar ti ri kani a abik takin ramri nai khuwa zirna in zong po khari ni in India ram chunga airport somni pali chu fim khur thu hla khar ani ri bokani Ramri depa thlona trumhun lian zol Pathankot Jammu le Srinagar te chuan be ato na sajwala borua ka tanga beani ba ka khomola tangin lai puin voi engemozat ka ani Jammu University bula Pakistan in Iran atanga alei thi children pani chu India sipai te hian an kap thlapokani Nizan dar som pakhat vel khan Pakistan hian Jammu and Kashmir khomwal sipai tirlu tumma se ramri an kan fel ma in border security force ten lo mu in an kapa an lo not kir an ram kho chaklama India nena an in be mek la hian Pakistan mang an na tizual turin khothlang lama Pakistan atanga in lak rantum Balochistan province an silai kengpol Balochistan Liberation Army BLA chuan beipui an chua chunjom ve meka Nimin pia khan Pakistan sipai som palilai thatin Pakistan sipai thut mun pasari an lak sak to bok Pakistan khothlang lama rambial chau tak an ram hun tamjok thaler vai vutin aku Balochistan province in be na hi aneb lo le a
India ne na anin bei rual chia Balochistan Liberation Army PLA ten bei pui an chua ve si awangin Pakistan tan po tran kho aharsa a adin hmun chezoka an tran chunzom ta zel ri ani BLA chuan Balochistan province ko pui Quetta a Pakistan hmun pui Frontier Corps headquarters su bein an chu saka Pakistan sipai an tha bang de chu he khuwa tang hian an tlan dar vekani an thu puang tu chuan Quetta ba ka hian catch mastang le ka chi khuwa Pakistan sipai te in kulna munruk an beiti soin an dar veka an mel ma te beinan hian remote control manga bomti puachi IED mangin an tumber chu Pakistan sipai te mamo lak lu na kong pui dan cha anin piak po na ti chiatani ti an soi BLA te hian nimin jing dar ko vela kong pui mun poi mo rang ranga an bom kam te su turakal Pakistan sipai bom su thiam rual de chu zamarana remote control mang bom ti puakin an lo tring mit to a tukin khan nimina Pakistan sipai te an be na pia loko om katgan area Pakistan sipai checkpoint chu beila in helai muna Pakistan sipai om te hi an that 5 vek ni asoi ani bokani Sadim area po BLA te hian Pakistan sipai te bein mi pani an ka lumba ka pathum an ka pliama Sadim area veka hian nimin chanu khan Pakistan te sipai chuan na truck chu remote bom mangin an lo phindarh to bokani BLA ten Pakistan cha khai lak lu na kong pui an dan cha awang hian Pakistan sipai te hian an hmun pui atangin supply an dongbu mal thei to lowa hei wang hian an che vela khosa jamaran le taigran mi te chu an mamo chi rang rang peturin thiam takin an mina BLA chuan hei hi du lovin henglai che vela om te hi Pakistan sipai te hna engma pelo turin an hriat tir zui ta pokani Pakistan nena indona kalme ka wang hian India sarkar lai pui chuan nimin khan India ram chunga online streaming platform rang Netflix Amazon Prime Video le Hotstar le adang te atanga Pakistan film la le an program ang chi te ti chua akhap ve ta bok heti mek lai hian India ram zong khovela mi hring tamber na kan ni boka indo lai la ya chanchin mak tak nei po kan om le nual to mai Nizana Pakistan missile pariat lain Jammu and Kashmira Satwari Sambale Ares Purale Amriate Kapa henga missile ka chuate India Air Defense Unit 10 an lo kap thavek kha an lom hlom ngang meya India ram chung khapui mun ranga jingdar khatvel khan vai hoin hal pole hal moi halin an lo lom man le peka ama aro chu indolai kan ni awangin heng mi te hi security ten an khap hlomani Himachal Pradesh khopui pakhat Dharamsala apo indolai lain Punjab Kings le Delhi Capital ten IPL match nein cricket an lo khel le man ram peka thu nei tu ten rang taka anin khel ti top tirin stadium light po anti thim tir zui ta ngalani ole tuntruma tan chuan khamichina khan du tok le ri photam o Solomon Higher Secondary School Bazar Veng Lunglei chuan kumsang hi somhi panga achanga sang hi somhi paroxysm atan class 10 11 12 arts le science admission ahong le ta science stream hi kumin achangin honthar ani a 50% chin mutan direct alu thei ani anga 50% hwaiam tan interview nei tur ani ang Year 2 experience nei chatak tak te enkol na hnuaya hian ifa te rin admit vero le contact number kan tarlan na hian biak po thei reng kan ni